Yo be nyeme be ko de ba ko mi wo fe yen futa be Nungua Kpelejoo mo ke samo mi no wo yen be wo do mo ba cho na ni ami nke inyeme ko akpe be ji lumo e de nchen de mo bi onu pa wuji si o ba smo ni amegba wo no ko fi o yen no ni ya no e because me pile ni ya no fa na Nungua fa na ja plug fa ma cho gbe ya wo ni o cho won ni ya no o fa na igbeji ni bok te shamo the second akre na manche Opane ko wo se wona gese ajo bene a fe ni bi ni ye fo e bi ene o wa smo ni ogbala mi fi o ha we test plug ene to bo no wi na kan ni ke o na no ko na kan ni ya no ni twa ke won fe kusun alo won ye wo ma fi wo jenshin ni kai afe kusun ke se ko e aya wo abele na tola da ye Oyibi wo bi eno ba na wo ye spinter se won pa ada bi agbe ameje spinter sorry Oyibi kemba so won pa amegbe ye bi ene o fa beto na ba yo agebe omo mi na yo ni ato Oyibi awa abele kemba wo be no do mo spinter se be no wo fe eyen futa won pa abelegbe ke o manye ke mi se ke ekomefe mo si wonyemi okomi o kele yo tesi mi si na ga Nungua mi eje si no kele tesi plug e bi le was money at least na fe you te ke tesi you te wa wi fe because won pa ka Nungua yo mo be tesi won pa wo mo gbe o was money e wi no go fi tesi plug no concerning tesi o mo wo because tesi mo wo le e ka wo tunu wa numu o fa na ja plug e no kankle mi ba tesi me fun manje mi ba ga na gbe fe o manje ingba ji ni gba bi npa odi afa asako chu na manche ni ji ete no kama yu efi make tesi youth fun ake mi pa me fa kusun fe mo alo omo yele e ko me fe mo afio kama ko eto no po ye afile mi e ke se kusun e acha na afio na efio fo e ja ke tesi omowo e afo wa ajo majan se na abayo makuma jo ablo chika che omo wo bia me ke makuma ko Chicago na me ke ba na me chika e che omo wo pe me ne ke last year mu shi e aba wo makpa tashin bi fi afa ke ko fe kome ni wo yi omo wo na fe fo obe oba nu ye wo nyemi na eke amini tashin omo wo I invest e wo mi wa bene fe fo e bi na kan na invest e wo mi ne fe fo na kan me ko hu invest wo tashin no mi obo mo de ni tashin no wo mo mi jogba ni wo ye ke ekome fe mo ko na fe ni mo fe mo no le ba wo mi FS na mo ehale oba suma ke si afine o fe wo ba join ni Nungua bi e ni wo ka ma ye ko ni ka je Nungua na ba tesi ni wo ye le ekome fe mo mi be ne baba ye tesi plug no yo be anyame ni ko wo tesi plug ni ke de ba ko bi ene ona ke si wo ke wo manya ko medo mo bi ake the only woman king ake je bi ene eje ne ba eje gono ton mountain set ton ne ba je go bi e oba spoon lunch eje si e chon ye tesi plug no imanya o fa na o ja ye tesi plug no Madam ase o fa na onyo we go na Emanyima Yuega. Ofana we mo gan because tesi plug no yo mindanyeshi mo imba ma support imanche meni ka me here mene nefe ya me afie munje late ikuapem late imba ma support amen o ni imba ni ofana ni oba mi no ba na be no na be no wa witness mi no call late bi ke man fe ni nko bo tesi plug be PM you akenye shikusun ken shofa kenibi ni yo mi shikusun ele kusuni owo efian no ba sha ke when you go to Rome you do what the Romans do owo if like no wo fio e bi ene egbe no owo mo fian mo ni eyo se kenye fe mo fian mo anake bi ene it's tradition that is going on, not any fetish something. It is tradition and we need to obey the tradition, so that is what we're doing now. Imanya ina ga yemo no yo ogami chewa shishinje o to no yo twi o ma bi wa ga sigano jibo kron alo latte ni am loje over na ma mi ganyo. Okay. Sim papa latte. Oh, okay. Be ganyo 50-50 shin twa ga se enye se yemo opo den che enye ekase o ka bo o ejeme ni at least ganyo jibo 100% no nyo we ga sani o photo because ke latte bi ba bi na me we ga kron again ano la ke sigano mo e shoshon ga mo atheist ni ami yo be imanya over na all I don e touch plug no o was money next year lenwe o wa kwa ise ko de Nungua ni ami da ne maba da ne wala ne ehia wala ne ehia o da ne wo ye bie ke ba ko agewo ye kuni mi wo awo mi pada fu ye bie ne chake o manye sande mo femo ye pada ye bie de o fa no ra don e touch plug no